Greetings, saints, in the wonderful name of Jesus Christ. Siyazi bazalwane, singabantu, sinamasiko ahlukene esiwenzayo. Ngabe amanye alamasiko esiwenzayo ayasiqatha na noThixo? Zithini izimvo zakho ngale subject? Please leave a comment on the comment section. And please don't forget to like, share, and comment on this channel. Thank you and stay blessed. Imkuba yenu noma senisinziwe ngeke ngashumela kaXhosa into enzima kabi sengiyashumela ke manje ngeke ngashumela kaXhosa uma ungcelethi ngikhulume ngaleli siko lokwalusa kwamaXhosa ukuthi isiko it's right kodwa the way of doing it is demonic and satanic. Ku right ukucircumcise ngalendlela kodwa manje who is circumcising their children? Basicircumcise abakhethi nabanye bathatha lenyama inikele kumagqwirha bayinikele kuma devil worship. Abanye bayafa abanye baba stubborn nabebuya lapha. Uthi uNkulunkulu Joshua akubo wena ocircumcise ingane zakwaXhosa circumcise abantu ababakhetheni. Angabe kunyuka amadoda asindisiwe. Ayo circumcise olukonyana babo. Akusona isono ukoluka kodwa ubani uJoshua wabo? Ngizweni mina nginesibindi njengomthakathi ngikhuluma kumaXhosa ngathi maXhosa kufanele nideliverisho amaXhosa sadinga ideliverance abakaphumi kufana lamabandla lawa asinsiwe asathi umuntu wesifazana ngiyakwazi ukuma uma kuyiconference anengxaki nisekhona bazalwane ngakhuluma ke no ngizweni bazalwane awukubethe amaXhosa bathi idemoni akwakho demoni ingxaki ubani ocircumcise onyana wabo bathi nabegqiba kwacircumcise bacircumcise abantu ezizinto ziyanqamuka. Number 2 babuye bazokwenza umgidi kuxhelwe. That is demonic and satanic. Kuxhelwe angabe isithethe kuzoworship. Ukhona uthatha kuthi umdlalo ngapha emthatha uyena uhamba woluka unyana wakhe wabuye kwenziwa inkonzo. Hayi lento yokuxhela kubuyela kuhlethwe kwenziwe notshwala besintu. Basadinga ideliverance abazona bakaXhosa. Ngishumele kubo kanje bangakubetha wena mina ngeke bangibethe ngoba nginentambiso. Babethe ba. Babethe ba. Uba. Mina abaqale kuJesu qala. Ngiyangizwa bazalwane. Webazalwane ake siyekeni kunemkhuba exosha engaveza ukukholwa. Bathi ene uyinkwenkwe. Njengoba sesiphila njengathi uyosebenza e-USA. E-USA bazothi uyinkwenkwe manje ongahamba nje. Ufika usebenza e-USA usuka le kaXhosa la eGoli. Kodwa ngeXhosa uhamba ekucheck ukuthi well hayi bazalwane ake sisebenze. Mina I'm not against nendlela okwenziwa ngayo kodwa I'm against ukuthi abahedeni boluke abanye ithi bamaXhosa bazi mamaXhosa bathatha lama. Do you know ukuthi ama-devil worship confess lento bathatha le nyama iyonikelwe ezinyokeni inyama zabantwana bethu? No, akunyuka amadoda nabefuna ukuthi entabeni asindisiwe oluka abantwana kubuye makubuya kugqitshwa lapho kwenziwe i-worship celebration. That is good ukoluka. Ingxaki ubani? Ngiyalwa nalonto angilwe. Ngiyayivuma indoko yokoluka kodwa ingxaki ubani?